Yang ni antara yang hot jugalah dekat Arissa. Nama diberi polo padu 5 kepingan gantungan square. Okey, yang ni dengan Arissa untuk cuba pakai Arissa. Boleh sekejap Arissa nak staking dengan cermin akak tau. Design hot-hot memang 16 cepat habis. 16 selalu habis dulu. So Arissa ada size 18. Berat dari 1.28, 1.29, 1.30. Ni Arissa boleh bagi tahu korang, tengok pakai saja lawa, kita custom, kita staking. Design nampak modern lah. Design bila korang grab dengan Arissa, item ni nampak lebih bermodern untuk item 916 awak. Arissa akan bercuti selama 3 bulan. Tapi tak apalah korang, sebab kawan-kawan kita di level 16 akan live menggunakan account Arissa. So untuk korang yang nampak bukan live saya, bukan muka saya, itu kawan-kawan kita lah. So korang boleh support kawan-kawan kita yang lain yang akan live di account Arissa level 16. So korang jumpa tahun depan. Bye bye.